Važnost zaštite životne sredine i promovisanje upotrebe obnovljivih izvora energije su već dugi niz godina goruće teme u celom svetu i svakako nešto o čemu treba svi da razmišljamo, kako bismo osigurali bolju budućnost planete. Zato je veoma ohrabrujuće videti organizaciju kakva je Strawberry Energy, koju su osnovali studenti Univerziteta u Beogradu, a čija je osnovna delatnost upravo promocija obnovljivih izvora energije. Tako je ova firma u saradnji sa Mobilnom telefonijom Srbije predala građanima Beograda javni solarni punjač, takozvano Strawberry drvo, koje je 15. oktobra svečano otkriveno na platovu ispred ustanove kulture Vuk Karadžić na Zvezdari. Građani će od sada biti u prilici da besplatno dopune baterije svojih mobilnih uređaja, telefona, muzičkih plejera, tablet računara ili digitalnih fotoaparata na ekološki prihvatljiv način. Telekom nam se prvi put javio pre malo manje od godinu dana, nakon što smo postavili prvi solarni punjač Strawberry drvo u Obrenovcu. I tada je Telekom hteo da nas podrži kao mlade i perspektivne studente i pitao je kako to može da nam pomogne. I onda smo mi narednih par meseci probali da vidimo šta bi to zajedno mogli da uradimo. I onda smo došli na ideju da mi napravimo jedno Strawberry drvo koje će Telekom da kupi i pokloni gradu Beogradu, tako da svi građani Beograda i ljudi koji se nalaze u njemu mogu slobodno da ga koriste. I nakon nekoliko meseci rada uspeli smo da to finiširamo. Kao što se vidi, ovo je prvo Strawberry drvo u užem delu Beograda, drugo na svetu, što je i dalje fascinantno. Tako da nadam se da će i ovo Strawberry drvo doživjeti uspjeh kao i ono obrenovačko, da će služiti građanima Beograda i prolaznicima, da ih edukuje o obnovljivim izvorima energije, da im pokaže kako to sunce i vetar i ostale obnovljive izvore energije mogu nama kao običnim ljudima pomoći i to je ono što je zaista važno. Danas svi u svetu pričaju o kompaniji Apple ili Jabuka kako je nastala u nekoj garaži svojevremeno. Ja verujem da može i ova Jagodica naša da postane globalna kompanija koja će obezbediti neka globalna rešenja i biti poznata širom sveta. Hvala im na svemu ovome što su omogućili Beograđanima. Mi idemo dalje. Ovde će biti još 10-ak Strawberry punjača u Beogradu. Idemo u Niš. Sada već sa Twittera vidim da zovu iz drugih gradova. Evo, iz Aleksinca smo dobili malo pre poziv. Tako da sjajno, ovo je jedna dobra energija i korisno i za građane i za životnu sredinu. Svaka čast ovim ljudima. Neobično mi je zadovoljstvo što je Mobilna telefonija Srbije prepoznala značaj ne samo obnovljivih izvora energije, ne samo korišćenja sunca za punjenje, u ovom slučaju mobilnih telefona, već pre svega značaj ovih mladih budućih inženjera, danas studenta, njihovu genijalnost i njihovu viziju. Ono što bi trebalo da bude zajedničko za Mobilnu telefon Srbije u godinama koje dolaze i za ove mlade ljude jeste ta nova vizija i nove ideje koje će sigurno doprineti razvoju ne samo kompanije, ne samo mladih ljudi, već naravno i grada Beograda i cele Srbije. Strawberry drvo visoko je 5 metara i ima ugrađene klupe na sve 4 strane, a može istovremeno da bude i odmorište za 10 osoba. Punjač solarnu energiju pretvara u električnu, a zahvaljujući ugrađenom sistemu za akumulaciju može da radi kada je oblačno vreme i noću. Punjenje mobilnih uređaja traje 15 minuta, a građani za to vreme mogu koristiti besplatan internet, koji je omogućio Telekom Srbija.